ikiri kubaho ne hakanisa ninga ne higure bishani iwano moju nurwo ryo noramye bishani umanyengu uhabere kandi ryo umukabika hango ibyo byone byo ryo noramya tibira kutware mu iguru manyo muhando gwe buri twatwagugambireho bibune jo Matayo mushanji 13 umutayiro mu irembe rufunzire ako irembe rukutwara mu kwerekeranira hango kandi garami n'abarumuni binji konkiya irembe rukutwara mu magara rufunzire kandi rugumire n'abarizorana bake azirembe ryo niryo ryari mukiza kajabango ko muri Efeso abaheshi befeza bibe bishani bareba ngo abantu baza kumanya irembe ry'amazima irembe ryo ni Yesu umuhando gwe ni Yesu wanorondo kuba kubasa kwihoho urubanja wanorondo kuba kubasa kwinko mwana wa Ruhanga Biburi negera Yohana shiro kubanza gwa 12 ngubona bamwakire no bikiriza izina rye akabaho bishoborozi bitabikiriza Yesu akabaho bishoborozi kuba abana ba Ruhanga kandi ababikiriza izina rye indebe shaza tugendaho konka ngenda gukora samare appointeze zakurataho umushoro gwa 2008 kwika kwa 3 no gushomo mbwire bwawe konka enjiri ninga shenjire yo bukama bwa Ruhanga bitenjiri yo bukama bwa Ruhanga basakota kacenjiri nimanyisa okwikiriza Yesu kunuwe mujunu w'amagaragawe ukamanya ngiwe tiwe mujuni ekigambo okujunwa abantu binjana nywenka junwa konka takunota kucenge cyo kubano gamba nyewenka junwa nikimanyisa ngutine cyo kubasa gukora kwejuna koje ine cyo kubasa gukora kwejuna ukaye noja nywenka juna nyumwe nunkejuna obunguma ninsiba obunguma ninyetisa nubwe na yejunir waeza kujangu nywenka junwa nikimanyisa ngiwo ryo musisi tine cyo kubasa gukora kwe ya orubanja ondizo nuwakwija kakujuna nikimanyisa hino ndizo shikirire hati nohogo shikirire niba pasta nanyende pasta konka ndyo musiso tanyichiriza munyeti nijango nyichiriza mu ndyo musisi nkiwe niba bishop niba reverend ni papa ni Bikira Maria ni Muhammad abo bona twena turya basisi Biblia nejo mu Baromi 7:7 bona bakashisha tebari kuhika sigambo tebari kuhika nkimanyiswa mbikorwa byitu tukaye hisya Ruhanga ngwenu enjiro kamawaranga nkimanyisa uyikirize Yesu hikirire nwe yabiratine kibi kandi akakurataho ebihembo bye kibi no kufaito twena tushemeye kubambwa musharaba wakimanyire ngiwe no iwe nanye ntukorfainga kubambwa musharaba bakwata ebyo mabya Karumagezi project bakakonnectinga mutwe byone by'abantu batareba ebyoteka byo gambe byokora buri muntu wena ashemeye kubambwa musharaba konkaranga ari kumanya mpima yito akashimanya kare yatwara umusharaba gwawe no gwanje yafo umwanya gwawe no gwanje ikifubira kishemereye kutufuna ya Yesu yakitwara yashashurira byawe byona kurwo goza ro kukahati yashashurira kurgati mpaka ebyerizoba na nyensya ngwa mwikiriza uyiko worubanja ahinduke mukama w'amagara gawe ako kwishirira kwe utandike gukora ibyakunda umanige mwene njira y'amazima ke kuburwa nkaba cyo gwa 2008 muri cyabireho kubahurire cyo katoranze turo gwa 2007 ngwenu nu haro hakabi tabwo mwoga gwitu kugwa konka kureka nabwa hekaru na Ruhanga kazi rugambwa atemi kuhindurwa busha kandi na Ruhanga kazogwe okuramibwa abo munsi zona kwihwaho ekitinu sache bakatina ngekishane kibariyo baramya bantu baza kumanya ngo nibusha namwe niwe byo ryo noramya bitari kwikiriza Yesu akahinduka mukama w'amagara gawe uriyo noramya busha busho muri busha byona no busha iwo ryo noramya sento ryo noramya busha iwo ryo noramya bakazi uriyo noramya busha iwo ryo noramya bashijo ryo noramya busha kandi busho kumanya ngo nubusha teka kuhazya tina munse kikubasa kuhazya kine kinto munse kikubasa okutwiyaho urubanja ohiraho Yesu wenka ngwe noramya ki ukuramya nkimanyise kinte cyo kurenke cyo mugasho ninge cyo buguzi kusingayo kandi twija kugamba ngo rekabe Yesu akija kushashura ibanja by'icyo cyawe Biblia negumza mejera ugwa 2008 kubayerize kutine ebyo byona ngo abantu bakumanya amazima bareke kuramya kishani arebishani byinji namwe nawe ina chance kwijare diye jikambe gambe bishani
ari hekishani kimwe nibacheta ekishani ekyo nibacheta mamona Yesa kajya ngo kwasa kwereza bakama babiri noza kunda ho moya ngo ndijo ngo ndijo kunde hondi yaiza yabashobora ngo kubasa kwereza ruhanga ninga mamona no mwoyo mu barye nyuma ya sente ekiretero mushiki wa universities hindukire universities obshambani ijo mbere ndi ya university okwe Kampala oyo no shangu niregero rye bunu ninyabuza tinkureba ninyabuze no shangu ni university y'obshama emijwa areba yone kasisikara rero shangu mzayo na jam kantu ari umwana university yo kwerekera nangwendo ba lecture abakama bama university abakama bama tendekero mwine kujunwa kandi mabajunuro mwino rubanja okuba muryo byanyankejo mukareka abantu bakakwerekera muriyo mwino rubanja mbwenu ko kuregenjire y'amazima nereta katabanguko abakuba stani nenda abantu bahwerekerere stani nenda abantu bazomugehena stani nenda ekirungi cyetwe kibi ekibi cyetwe kirungi mbwenu barahangana ibinje bishani byinje aromamona umuyo mubari nyuma ya center ariko reto mushiki wa university ashomere kuzamemora keguze mutware 3 niki mamona ekiri kureta ekishane kindi mukamushoma imabashoma biburi harmu ekishani bacheta baro ababaye bahakana na Elia na hati baruho edini zona ezikweje sangu waye ichiriza muninga wa inecho ine kukora kwejuna abona bariomba ramya baro bona bariomba ramya baro nangwa yina bakuchitamu bakigamba bakubaru ababo mberanga konkayo nabebike bindi mbwenu ebishani nibinje biriyo beramubwa hariho ekishane kindi bacheta Venus hati no basa butakimanya konkani cyekishane kiriyo promoting ninga kikongeza obumisho obushambani no shato obushambani buriyo nubukwatansi na higuru obushana mbani buriyo nubukwatansi na higuru no zativo obushanga oreba amagara g'abantu orizanka street oreba ibintu bakora buzimoreba ngo enseriyo nehwerekerera mwen tukore tuhungiro wa Yesu ogoni wori kubasa bikiriza ku mutina man ago kurwani so mu byogwe tinkwende byo kwehuzya hamwe no kweziringa nabasasira Yesu nuwo mweshongozi Julius Muhozi wakabiteko mukeshongoro muhurengiri y'amazima kyabireho abantu kibahendire nabakora umwabo kwikiriza kubahurire cyo bakwata kiniga kingi bayomba munonga bati atemi wa Efeso numukuru babakambara myekishani bakucheta Diana ningo muri nyankore atemi wa Efeso numukuru batero rwari bayomba ngwenu omwabo bwo kwikiriza bahenderana bayomba warebo 2009 bakakwata abashija babiri baba 2009 orurembo rwona rwayogorekana abantu bakwatagayo na Aristarko aba Makedonia ababe bagenda na Paulo omunjendo ze bona bashtuka baza omwizaniro bakwata bashija babe batine rubanja babatwero omwizaniro abwenshi nibenda okubachero rubanja bariyo mbategekwe kigambo cya ruhanga bariyo nibategekwe bitekateko byabo nambwe no muhando gukutwara omukwerekerera wabuza jo muntu nanategekwe bitekateko bitakutegekwa kigambo cya ruhanga wamubuza ngebyo ryo nokora nibijuriza bwankaho mbiburi takahakoreka kandi ebyo nukwe byabire twareba mugwasha tunibira ubwo bwire abo mutwe ogwo abamwe bayomba okwabo nabando kwabo akuba bona bakaba nibayongorekana kandi binji batamanyire ecyabaterana raho bona bakagurukaho kubahurira ngo ejenjiri y'amazimero neburwa banyiga bakwata abashija babiri bazo mwizaniro bona bakuyomba no manya umusoma harimo rwari rwinji harimo akavuyo abantu binji tabakumanya ibakurgana ibakuza abantu binji tabakumanya kibari hato munsi harimo rwari ogwashatu nishatu nango bagumuzamo kareba Bi Alexander mutwe abayudaya baba nibo
bamwe bembeza Alexander yabacureza no mukono ngo abone kwetonganira umubantu kuba eza baguma mbarondo bo kucyoro rubanja basika ya Alexander mbwenu urundu rwaro ryo munsi harimo rwaro rwinjo munsi omo mwishika bakatandikana bagira atami niwe mutegeki wa Efeso baramye cyane cyabo mweniwe eco ryo noramya eco kwimuko kireza niraka heki nico ndukuramya nyowe ni uko muntu niwe kwikiririzamo nyowe edini yanje niyo rantwaro mwiguru nyowe ninye ndaye june nyowe ruhanga ninjira taruho ebyo nebishuba by'abazungu ebyo nebishuba by'abantu iwe numekiriyo nkikuyombesa umeshongoza kesho ngeceshongoro ngibo ryo murwari rwensi no mirabanamu urira Yesu nakweta ati jonkuratire ngwenu Yesu ariyo nakweta Yesu tariyo nakweta ngo yegita dinensi ariyo nakweta ngo zombuka mabwarhanga kumanyanga enjiri ya Yesu keine ntanso ne dini abanyadini bakarebya inagamba bitineka kwate nabo bamwita noma wisire Yesu n'abanyadini bakayafa abasinza abashuma bakabaruvanywana ba Yesu abo boku yabe babura bahikamba mangu n'abasisi bamwikiriza konka bari bo bakamba rero ngo bashikirire nibejuna banga kwikiriza kandi ekindi twareba bakambara hakaro kuramya kwebishani habiro kuramya kwebishani byinji Demetrio mwamuhurira wekigenderwa cye akasente keka kakatahirwa mbwenu kana kubuza anjo takwikiriza Yesu uhurikirize ibindi ntinza kubyongeraho nabatayibanje mbenda namutayibanje ndagambaho konka awenjo takurwo mu rwaro rwensi ukikiriza Yesu ndukwendera emishoro nge yasigarayo kuruga agwasha 5 kikagwana na gumwe ntureba ukwikiriza nukukuru munonga umuntu umwe owabira town kraka wa town ya Efeso akemera yabuza abantu abwenshi muriyo n'umutonganisa abashahaba mbwenu babiha ubwo mukazi Diana twariyo abantu bariyo mbaramye mu Efeso mubanza mutekateke ahabi muriyo n'umukora just kansho meje mshorongo jhure then mutayi wanje ayongereho twatandikira amushorongo ugwasha 5 hagira bwanyu mama ndico mukuru oworembo yakireza abantu nagira ati imwe abashija ba Efeso mwe numuntu ki otari kumanya ngo rembo rwa Efeso nurwo rurinda hekaru ya Ateme mukuru Ateme njo cyane kibaye baramya nekishani ecyarugere omwiguru mbwenu ngo kwatari hor kubasa kubyehakana mushemerire kunama mutakore kintu cyona numurahukiriza aha kuba abashijabo tubayivire umurihekaru zitu nobu kwakuba kurogota aharuhanga kazi witu mbwenu mwabaretaha nabwo cyo Demetrio n'abahesi bagenzi be kubareba beine eki bari kubatabariza umuntu wena nabwo cyo Demetrio n'abagenzi be kora bine eki bari kutabariza aha muntu wena amaramuriro garuho n'abategeke baruho babeni yo batabariza konka kumurabe mwine ekinde kimuru kushoboroza biryamarwa omwishengero ryo butosha manye ku turi omukabi kuregwa ahabwo kweyogoreke kana kweri izoba akuba taruho buryo ubu turaye tonganire bukashoborera okutera noku kuba kuyahereze kugamba echo yagambira abantu bayabuka mwawura umuntu omwe town karaka kamera jangi mwe bashamu mugarike mwetereze abashaye kibagambe kishuba nikiha nangwe kinashomeje point akababuza abashaha kabatakibiro muhekaru zanyu ejo kimanyi si wajunurwe uryo mukama bwa rahanga amagara gawe kutambura cyo mukushikirira kwa rahanga nukuza kukuma izina rya rahanga abantu binji mbajunuro ngayo mbajunisi izina rya rahanga pastor nwa
nuwakurara umuroji ngo pastor nuwe sente zaki nuwazitwire pastor ningasho wa keyboard nuwabyamire nabishikibona umucaca ate ebyo tubukama bwarahangobwe urwe no ruhuzyo ubukama bwarahanga no kushanga Yesu nuwakutegeka amagara gawe nutambura mu kushyikirira kwe numuhereza bantu bamba kureba baba takureba wori yakatutu no gamba nico kimwe nawe mu kitande cyo kubyamamo aha ibantu batakureba uburyo mu kushyikirira kwa rahanga wogisirwo ino mukazomwe wotagisirwo yo no yerinda wotegerizo bwiro bushikire yes ubwo nibwo bukama bwa rahanga hakabaho cyenjiri yo bukama bwa rahanga bwategeko bwijwire ruhanga yategeko bwijwire nkabaho kushyikira ko kukiryo mu iguru kibo munsi tatito ari mu iguru izina ryawe ryezubwe ubukama bwawe bwije ibyo kunda bikorwa munsi ngoko bikorwa mu iguru ibyo niyo shara ya Yesu nicyo cyari kwenda kuwa kuburyo utakikirize Yesu mwikirize uyikirize ngo wewe ngo kikirira kubasa kujina kandi wamwikiriza wikiriza ecyamano yikirize nga kafere bibyawa musharaba ibyo niyo tarizire ngo akwe byo kurya tarizire kugira ngo akwama amagaraga butoshe ibyo ni bonus ekikura kija ukushashurire bibyawe akwiye ko rubanja wikirize kiyakorira musharaba ukamanya kandi umuntu wewe ngo kubasa kujina nowe ko rubanja mishogarhanga akho kushikirira kwe uko takorera ukuru kuheba weza kwesiga kiyakorire ubwo mwana wa rahanga uzomukama bwe umuyoboye rwera kukorese birungi ibyo takubasize gukora kwejuna mwe bari mnonga muri samutayi wanje kayo ngeserezaho kama agumeni okay webaro muri Sabright kandi webare ahabwa injiri ndunge ya Paulo yo watwegesaho kuko watandikana tushobora renjiri niki injiri n'amakuru marungi ago kwetegereza uko umuntu ari kujunwa ahabwe imbabazi bitari mirimo ye gakabagari y'amakuru gagumire ubwo twabire kujunwa ebirungi byitu ukorebe rungi ubona kuboshyikirire kongatine no byajunire ngwe nubwo twabire turiyo tushobirwe niho Yesu Kristo izira katufera akazarwa kandi akafa rero gakaba amakuru marungi ngo nitubasa kujunwa ahabwe imbabazi so ndakagire yaho kushoma reka mbanze nyigureho namba zitu za studio nyabura wahoro base kutera tubase kuganira niwe wo mu studio eji uriya ha MTN basa kutera urukurabira hari 0 nkaga nemwe 52 58 5 ni 0 nkaga nemwe 52 58 5 simu zitu twazigura wasa kurabira hasi meje tuganire utugambire waba wajunwa ningashiwo uko kumanya aha bishuba n'abantu kaba bakuramye bishwani hino watera uri hasi muhalo okay wasa kutera tubase kwata tuganire kandi waburi ya Airtel nibaza kuri hasi ya 0 5 na mwenda 92 nkaga nemwe mwenda 0 5 na mwenda 92 nkaga nemwe mwenda hino ya radio hello yes sebo amazina naho watera yes man asimwe munonga uriyoha waterera he yes abasimba bure muri muta mbarara turije amasimu habwingira nasimaranga gukigambo cyo kandi no konde kukama baranga habwingira ibyo kuvuza yo kama ubinani yenda kuvuza edine zona kukutabeza huntirego kupapisha edine zikabaza hondo zizira kuvomo kuza kuita Yesu uketine zikatali kuba mtikiri zikatali kare ntuja kujigaruka mu ndijo ri hasi mu halo
Yes, yes, sebo. Ego. Nitwahereza natera tungu ashara ubuhinjo. Yes, abanyakashara. Cyangwa biyunze. Oti? Hello. Gamba funa network gumiza mu. Hello. Hello. Nasibaje bambe. Kama simu. Ni wasimwe munonga. Unatukutika kuzifika. Yo kababo hejuru tubakunda munonga. Nyamwe mpasite nareba wengiri yawe y'amazima. Uganda radio bakagira kutargarkaho. Uganda radio bakagira kutargarkaho. Bwaki. Wengiri yawe y'amazima. Namazima nibisha kuturu. Mwene pese narateba. Iburerbo abantu bazisoma mbagerera ngo je akutugezemo mbiburi. Kunkara kwereka ngo umuntu nakore kibize cyefite cyane rero batinamera rero mutaba abayemo bahango abahangire bazakitana. Imbantu mwe. Otyo webare kandi wateresimu umusho wabo heju mazime cyo yagamba n'amazima ahira rya hasimu twasibaje bambe niwe webare Yagamba turusinga kuzarwa gutsema. Cyabanyashemo uko witu Na hatana mbuza. Abo kono waza kuza kuka karaba tunzi nome otesa titire. Bakwinamira kanisa bakwinamira ki Akuyinamira kandi ukoreba ubona bibuka reba mbuza kuborora ayizama. cyo tikishikire tinaho kikumutine cyo kikumanyisa. Okay, hello. Hello nyabo. Oti? Kiendeza radio yawe madamu. Sorry, nyamuntu we waza kutera gume ochendeze radio kwenda ngo ture cyo wano ogamba akuba ntwana twenda ngo tukihurire kandi wayenda kutero garuko tere kanyije tukineda shikancaho just hino ikibuzo kimwe cyo babuza ntuje kukigarukamo okay, hino watera hello Nyumba ndeba mbiburi nisha na bennego. Bakubari yenvange sani. Yuko bayangire kuramye kishani. Omugabo yatakekera girongora abatakira mito bamwite. Hati ni bakiramye hati ni no rukwenda kubita. Ngahate ikibire tunyonsha birwe namwe mito bashaka mudune zindi tugaba bamukama tugire ndaba. Karen tuja kuterera tukuganirira kukiza yuko rabitwaze. Atiyande mazima rero mukama tugire ndaba rero diga mukama tukwato. Nitukugamba igibaji humura. Okay, Lydia Buhweju ye namba yawe kati gikwate nitujja kuba nitugamba ni wakuba namukunda munonga Lydia Buhweju. Okay, kankwato wa muheru rero nza hakigambo hello. Yes nyabo. Yes ababukanga nitubakunda. Ukashikana wajangu wa nitya ikuwa myaninge dine waza naka kwera kusinje. Iyo guma. Ni kirigiriro businge no bweta buha. Ate kanyishane zanyanje mukirisi. Yo nashaka sapure yanjye kandi rusinje nini no mubuni. Karen tukigarukamo. Okay. Okay.
banyitahereza nakira cyo muri studio Yes, ahereza. nanina kuzaho ubundi kwitwa tureba bakufeka bishwaye n'ibindi byo n'byabiro kare muri Israeli tureba bajwire za kanzu ejwari rige y'abasilamu yoga ngeze cyangwa ikindi kureka kayisiriyo bunini amakete y'abasilamu n'inda Karen kukigarukamo. Nani tukeza ukapasta kate. Ayala kwenye bishikano ubundi ko mutu kwenye tatu kema kwa debindi. Kanda ibara kwenye shendo maranizo. Ukura shendo maranizo bani bahereza. Ikore chwande chombo umuku yarira kushwa. Ngati bari bamuranya kwenye neza shabuza uno muntu wese bari bishiko kuyarira ari. Nakuchenga ndija kukigamba. Akira manyesho yarira muri kuyarira kukakuruka kare. Karen ntija kukigamba ko wakigamba kuba tuturane tukimanye ecyo. Kare waha muheru. Hello. Yes bu. Yes Godfrey twakunda ngahi. Ababukanga twabakunda munonga. Tugenda kugira ngo atamakanisa gakaba mingi n'amadini kitwaga natwe byanyu byo murokore kandi ndetse byomba ngo murokore ngo kugira kwira kandi abarokore basohoka